FM DLFM 106.9 Kasia bono nie e ha na nyina yetie DL News. Yamamo akwaba efi tumlika ne hyayen ewo Facebook ana efi nso YouTube me wafa se champion tailor ana efi makasada bente no yemfa kasebo no ekiri mankasa ensem yenhya kasebo na se free driver and vehicle licensing authority etwanitia ekane se DVL impenifo omabodwumaden ahyase esi atenan foforo kram ewo tema se bebetumi aboa na ade hya mo behia ehyen eho nkratasem ene ade na tumi aboa na mo ho atumi ahenhan mom na empenifo akirem sei atena ye kasia wonom esi watama no ebetumi aboa se be ye atena ya ba kware ho dada no ebetumi abeka ho na boa na nipa pi na wonom to santene kodi la mu ekopie mu ego divele empenifo akache no omo ho betumi ahenhan wonom na empenifo akirem sei anamompa omutue no ubibia da ubehia divele empenifo mo awatama ne potem no woni hawo omo wiye pe ene wo kwa akwaje utumi krata se hyenkania ekire din eno achi nso wo ye hyen wura wo kwa akwaye wo kra ho nkratasem and vehicle registration ekire din betuma akwaye na ohare so na ho atumi atom sanso na road weti ene so certificate no se betuma kedwumadie pi na no mbe ya ebetumi ya boa na ade hya mo tema ne potema moto santene kodi la mu che ansa na monka ho nkratasem akonkan no mo ho betumi ahenha mom na dwumade ne totwa endra time na wo de aso epo form na wonom eba besi atena ye kase pa de ma ade hya mo tema no ena DVL penny power ta no yam papa Julius ni kwekote ekirem sem we betumi aboa ema de hya moto santene kodi la mu tententen bresa ansana mo hya won kratase madimo no we mo ho bagen mo na boa mo dwumade amudie ne ma konkan ede amamo is that a committee was set. The committee has presented its findings. We are not nyabotre senior man nikwe ene na yepe no ebukafu ye hwese yensa beka no ana the demand on that single office has never been proportionate to its capacity. Drivers wait long hours, vehicle owners travel distance that should not necessarily be. Our staff bears a workload that a single location was never designed to handle. It is not a service delivery model. It is a bottleneck that we have tolerated for long, and today we begin to fix it. DVL Tama District Office, we are breaking ground on today. We will be a fully equipped, purpose-built facility designed to deliver the full range of the DVL services: driver licensing, vehicle registration, road readiness certification, and related functions to residents of Tama and its surrounding communities. Eni ade hia mo wotema ne tema ye yaba mani baje pa na ne kwakura mu no ena openi pa ne den ede Julius ni kwekote ekirem sei na nsan ababeto dwa sei aso ehwe o man Ghana sei obia benya tumi krata tumatwihyen wo manyim DVL empenifo ahye sei ene Toyota Box abakura yi mu no ema obia da emfa ni dwuma emfa apasinyafo entwa kwatententa na openi ye kirem sei sansensa na motem ntunu sei hu nukuranim enya dia DVL empenifo ababonten esifom ede abeto o magana de hye ne mu sei Toyota Box no mano eni dwuma wo kirem am na nsa beto dwasa so hwe o magana kwan so kose dwumadie so eye road eye safety pedifo na beka sei said ye ekro no wo mbesere o magana de hye man hwehwem mapa abehu ne sei eye Toyota Box hye no eni ahoden sei betuma twu kwan akọ echichi ne bencha yesa ne senti o mbesere we mpoden ko mye mabusua ene enanam potem ne mensere mam inti o mbesere da empenifo hye pa na banjintum na ka hye wo mmra se be ye entu kwan kọ ekwatenten na ko fa nkwanhia emfa ma omanyim na wo kirem sei nhye we babato abonte no mugu so mo ne empenifo kama o mo ka biewom esi nkunwa kwan pa mba fa so hye pa dia fa ne senti so bi ba bonten be ka kire Ghana fo sei DVL empenifo hye sema Toyota Vox enya dwuma o magana ma nukura nim sa nipa kro no munsini hu na nsem wei wonom enim ho hwe is that a committee was set. The committee has presented its findings. We are not set to make any decision as of today.
So I don't know where the speculations are coming from, but until we sit as a committee with the National Road Safety Authority, DVLA, and other stakeholders, the Ministry of Transport, to make any public pronouncement, all other rumors should not hold. We've received the committee's report. DLFM, We are going to start to make any decision. When we make any decision, we'll surely organize a press conference and brief the public. So that is it as of now. That is to my best of knowledge. Enti dia wonim ana wakan ene a woti ye chief executive officer edema driver and vehicle licensing authority twenitia ekadsan TVLA ne den ede Ijirios enikwe kote ena wote ne nkan yanto akase won so ne yemfe ye ne mfankyire mo man Ghana santemantanim na mashaba dwane edema de sha won mo hafo ano south east eyo ne minyamfo Yakubu Muhammad one abana musine women sene metre district chief executive officer edema hafo ano south east mensen on minyamfo Ibrahim Yamba Nelson Isaka ora modern kapom tuma bom se ba komu ade mo badwumaden pam etumi de akade pi akwaboa sabronum Methodist Senior High School so mo nche na akade amre koye no ebi ye bags of cement ene roofing sheet ahodo pi na not why be kan say nurse ene nua de be dance on ade awie so disika botene 10,000 Ghana cedis etato so wona mo nche na suku no demo traje sensuo to ya na no inframa boni ya jampentudu etumi atusu se wa mamofra da pade die no omo mfanse se ne bibia ntumi konkan enfama wonom na mashaba dwane ekirem se Ghana mampeni John Dramani Mahama eguso ebo adwumaden ahwem ema man Ghana dusua konkan se be man Ghana yekoye ne mu no oman betumi atumpon ewo homasua emum na okirem se memia pi na suku sem enkonkan so mampeni Ghana so peme a obo adwumaden ahwe no Ghana homasua ho totoye no bibia atumi attempting na mashaba dwane ekirem a yan kanjira o magana de hye sa de hye wa dem ko school ewo eye ahafo ano south east mensen ne mo no tesa hokyira pa na pa efrisem eye sabronum eye Methodist Senior High School no eso apa no na adusuafo nya baabi enfo muti emfanto ne senti obasra nkrankra skasha mata so amota ya doye no de do mo dam pa mo de mapam o mbasra suku ni hia mo papa eno achi kura no obasra o magana de hye nyina sabronum Senior High School no said ya kro no in fact empodujuma pa de du babia na yesesra sa hwenumuhwi otwe ma tentan na nusuo de akire okirema hokyira pa na ba na hwe mofra no emmaden mo pa wo mensini mo ekonkan na mekase na hafo no south east mensini no Senior High School mo ba ko mako mienu pe tu pe na mo wo sabronum Senior High School no ka ho akese modern boys school ne epo na dusuafo no ma onimu ade ne nya de keto anto okirem se de ye kro no se omunya mo pa ma school no empodujuma konkan a emofra yi o man Ghana Senior High Schools no ahwe metuma dikan ewo wiase nyina aye sabronum Methodist Senior High so wa have one south east na enable me wa as a member of parliament the district chief executive Gabishia director of education and the acting headmaster assistant headmaster Wokum and to move area cement guya 100 bags of cement and zinc you provided any sika 10,000 Ghana cedis. Send by between any area. The bebo so any another. I can't be biara. You bet me at the fix the classroom at Rencham at Toya and Frama at fire a dinosaur too. I will not matter this in a high. Our problem baby. The Messiah I used to acquaint as I say philanthropists. Any buying the Minister for Education and the President of the Republic, His Excellency John Dramani Mahama. Our Miami Papa, you so on a dear, or see idea or ye. The best say Alphonse artiste. You're only 2 secondary schools, and Sabronum Methodist Senior High are very key. And yet, Sabronum Methodist Senior High, no, a ye keep is good Jan and Aswankasa. Any out here, my member of Parliament. Edema ahafo no south east oniminyamfo Yakubu Muhammad na wote ne nkan yanto akase bonso yenkwaso anyina mu wa sante mantanim na ekoba ese NDC amanyoko no edenkuni mo Ghana omanyi mo moso man ekwa omanimu no ebeto odwase ne amanyoko no openipo ye wono mo tetere ni national chairman edema NDC amanyoko ne yempapa Johnson
said the Katajuma Diabias and this say, and yet thank you to or dag or my gun at the shane in us in the Sentino. And ye will free men, no comments anyway, no man, tam way and no co ways anyway, Chino my gun and what daddy shane in us. Nem Pimpa Wako Piemu, our man, son quanta, and having so Bakaba to Peswasso. No, Nimian for Johnson, I said in Katia, national chairman at the New Democratic Congress, and this Amanyukuno. Ene amanyukono mpenifuo pe uniti ntimayo amanyukono mwa mensinima kwashia mechira party executive ade nasia kese pam ate ama amanyukono mo akanifo na afenso amanyukono manyina echiremu sei emfem pimmie ne aduno ne abato no mu nyakopan mu ne abonsema tuko momode mo amobo ya para kokodura mu nya gira mo nanso kwoto abamandi samanyukono mayade apandutwide amponyankopon ko nhira so nhira mpapapa na Johnson said that he had to jammer ko pie mu ewa jesend ye manso nkwata ne potem ene wo kiremu say in fact e modem ba ndi samanyukono ma epo ye ede mobrohunu ndi samanyukono ya de am omutuntutu na se entomoda masepa monkwaso anya ne samanyukono enkwaso enya ne nanso ne kasa no wasa kiremu say o man Ghana wo sika ko pie wo manyima edu be sabe yentumi ntina fi masabe abana wo makrama nkanipa sika ko hye fom na nipa ma ye ho kire ye sade e kasan e den pa na ye gino mayim to kire mu am Ghana man pani John Dramani Mahama na ni nsa nipa sabe otufuma obi tufuma gudie kwampa so a on tani de biala danamum ne dia wo pene sei wo betu fuma gudie ne kwampa so a ense wo man Ghana yenso ne yansase ne yatana ye wo ye ne sade aban onu ni asem kro kire mu am aban gusu ya nhye pa enche ode afide bi bo manyim eno na wo bo made ade kwa asase ne so sika kwa hye ho no ma enu betu fuma gudie ne kwampa so na boa pan to sere ade hye mo wo manso nkwanta na o ma Ghana fa na nyina obesere mo ada afire mu nsaka bi pe muntu fuma gudie kwampa so monka mo na mutikuo na community man no monya ne kama ne mwa na munya sika mfa nso mo man galam se ya mbesensa ase de e ba ne sa pe sika mo benya no mo ba wie no e ho be ba o man Ghana so muntu nya sika mfa nsia no ntumo hwe na mutuga eye o man Ghana sika ko no muntu du kwampa so just na say du nketia enu asem ni eno so me na mo da bia me du ba bia makobo ase akwa akoka sa me de nyi ntumu se nyame che agudie na se fomu a asase e de nsa hye damri fom na ekonkunye Ese de tie bia ye kokotu ye wo wiase ha no aman no bi wo ho a afa na omodi mfidie ehwe ba bia wo benya gold ene silver ne diamond no enti ye tie ye ni abeto se ebi wo ho enim ba bia wa ese ye nya kwanya ne etimi tu ne ade ye ho ye emo eyezu oduma kuwa chadie bia no ya wo mfaso wo ho ene ye wo house wo ho se wonnim litu ya ofa kwa papa sutu a ubenya mfaso no bocho eche se ohaw no aye kakra bi na ekwam de ona kasa o de onsa mienu edidi a enye ye enti wa we ye na utu na wa mfa kwa papa so antu a etimi de ohaw kasie bi eba sika o de beso ohaw na no ebedo so ache emfaso a unya free agudie no eno ntina ote se abai etietie mu a na ye saa de no se de be ya ye betimi ape kwa papa so ede atu enti abai guso a oya ahoboa se de be ya se enei na ye nimba bia agudie no wo emrantie no nimba bia agudie no wo na wo mututu ba bia basa essential enche emfidie beba ekuta now the na masase no so a wetimi ahu se eha pote ena sika no bi wo eni a woti ye yotitinani edema ndi samanyukuno yam papa Johnson esiedu enketia na ne kwakura mo no ena municipal chief executive edema bekwai abeto mpesuaso ni mnyamfo salifu isaka enso echereche mpuntudwuma hoto a obetena banwa so se mensini krache edema adehia wonom ewa bekwai abeto mpesuaso waye ede aboa na senior man echirem se obetena banwa so yi empududwuma pia banada ne ya wonom anwie no ndi samanyukuno hunu se yo manga na japade esika na chefom ni senti wonom ato so mo bo adwumaden aso mensini wo bo adwumaden pono bekoso aso me man se de Ghana mampeni ahye no pepepe ye pa ye be musumi duni ye ni na ye ni akoso ko bekwai na simu ase aye ka se ye pa ye no abi aye wura John Dramani Mahama aye se ye ni aye sika kakra etwa ye no mo ha mu chiche mu ko pe enso e chire pondo
ye chema maisini no me ba ye kusume mienza bia abanhye ye kose efre no kwata no sika wose e ba maisini no sa sika no anka ne no na ke ka no so na to na me no ka say aban di mu wo la mu chichi mu e bi wo twe 80% e be maisini ya se e fa ye na sa sika no guidelines e wo me ba ya ka kire me say aban ko Ghana kwa no ma say 24-hour economy market ye dey campaign ye ura don Dramani Mahama oka oye and you compare as ya kam na 24-hour economy market no kula I go the quite nice mu ha se fata ye fa ko abuafo me no ka say na mama ya sase ya kam ewo anyam bacha ya 24-hour economy market no enya be ye ko fa musika ba common fund ne ba mo ha mo chiche nu aduonu ye mfa to enstray ada ye be che ko ti mo ase ti me no ka say ya advertise ye ma contract ya abi contract no abehwe asase no a ye twen say o ba be che ko ti mo ase o ye no free ba ye wura do Dramani Mahama say Ghana aban be ye dwumadi a aban ba wa to aso na so na plenty sika woni kra ye no ye fa mo ha mo chiche mu atuo e fa to dwumadi a ya aban da no e ja ho a wa atumi ewie eni a woti ye ono ena ya aban ena musini edema de sha wonom wo bekwai abato mpesu aso ne den edonu nyamfo Salifu Isaka ena wote nini na mani boy na musini babara kranten ene defiri asante mantenum ebesom yen yanto akashebo no so ne yemfiri ND Samanyokuni yemfiri ani fanchire mum ewo MPP the New Patriotic Party osun kokwa Mayokuna akache na Mayokunu no aka ndi fodo so mo akase yapam ede abo ND Samanyokunu echire mu sei na nsenya Ghana for the tumidi ma wonu mu chese ne ma bia onu mo ye no wonom adwene ho a wonom entom ho ase akura na Andrada ana Manyokuni mpanimfo efrens entwerefo nhyiemu na ye wukuada oforuso bosom na nataso etunom ewo mfempim no ene edunu nsiemu na party no otwerefo pen oda wonom ano eye Jetin Frimpon Kodua echire mu sei ensem mi ha efiri sei wo hwe MPP Manyokuni mpanimfo awodo mmenya dibre wo man Ghana musomsompa chese MD Samanyokudi ehunehuni ane atata sa atata wonom a Nyankopɔn nim ne abonsam anim ha dwenye pam na wonom akire mi se eba ne san so a na oman Ghana kabinem kabemu a yebuo no ye kwa ne sen ye kwa na aku anasa ampam efiri se sabe aba sesa no bia besom ekwa onipa ne nye bone na se onifo bibia ma eba ne sen ne ye de mmara hye ye nsam ne tata ne sa ba ne sa na kabinem kabemu no na ebra na se kura oniminyamfo Justin Frimpon Kodua echire mi se wohwa na montu a ND Samanyokuni mpanimfo etu a wonom etatai MPP mpanimfo ne omakanifo no wenyina kire se won pese omoboa na MPP Amanyokuni hojo eyese kontomre se be ya emfempim mene de no nwotwa bato mu no wonom tumi nyina mo nanso na ND Samanyokuni no ebetumi ede mu nkunem na wonom kire mi se ba ne sanso a na oman Ghana gidi a oman yibenya edefa oman Ghana temuo ne hyehyemu no na ba ne sa pe na nipa foundom tototo na sente no etia oman Ghana mram Justin Frimpon Kodua echire mi say ye kwa ye nim no ND Samanyokuni mfanhye mutiri mi say emre wehwe ye ninka so ena na wanya kwanya emre sesa ade ne betumi atene entimu hwe ne ye twede ya mpon Nyankopɔn ya adom na sep 2028 abato akwaso na MPP Amanyokuni bedi tumi omanga na mu a ekwa ndom omode omnam so no mo wi ofo so a mo hwe mo nsefi so munya tumi akwa ndom befa so no under the reign of His Excellency John Mahama, several Ghanaians have been detained, have been arrested, and have been arraigned before certain courts in this country. Notably among them, Nhyiraba Kwame, Fanti Komedi, Prophet Jima William, Elohim International Ministry, Adenta Kumi, Fawaz, Achimkwanana, AY, and host of others. And their crime has been because they have been fierce critics of the government. Again, several of our members have been true rumor style arrested, detained, and arraigned before court without even proper procedure. Notably, Chairman Tumi, Honorable Kofi Juma, Honorable Osei Sibe, Provincial Hanan, and host of others. Ladies and gentlemen from the media, we want the NDC to understand, and I'll re-echo what I said in 2025, that no condition is permanent, and the table will turn in 2029. And we are sending this information to you, the media, that you need to speak up. You are the fourth realm of the estate, and it's your duty to make sure that
our constitution is protected. But if you look wayward and decide to adopt that attitude of see no evil, speak no evil, and hear no evil, when the tables turn, don't come and pretend. At the end of the day, we are all one people. We have all agreed that as a country, we don't want to live under dictatorial rule, but under the constitutional rule and rule of law. Any OTA a church of opening Edema MPP or Sanamanyukuno, the day at the Justin Frempon Kutriam. Nana Kramono and a national organizer Dom Anobuabua for Edema MPP Amanyukuno, a Henry, Nana Boache, HM say, a Yano Crepa, when I tatana dozen didn't send to Ambassador Samanyukuno. Omuhwede no mundai efrise mereno ebetumi asesa na table ne 10 omuhwe and omanka se MP Amanyukuno mpenifo etirimu eden. Baba Mambo is the communications officer for the New Patriotic Party in the Sunyani East constituency. And just this weekend, we went for a funeral, myself, General Secretary, and a host of other party people. Baba Mambo was present. And he mentioned to the General Secretary, my good self, that he's been invited by Ghana Police, or he's been invited by the Regional Police Command in Bono region. He was not told of the particulars of this invitation. Then General Secretary directed that I call the former Deputy Attorney General, Honorable Chia Yeboah Chia. I did so. Eni awuti ye ono na ye dom anoboaboa for Edema MPP Amanyukuno na den ade. Henry na naboache do abon mane se na B na wote ne nkan. Na mane boy yansam dwere ne Elvis Kuma Samson ene difiri MPP atran yakase mu ewan krabopure mantemu ebesom yen. Yanto akase bono se yemfe yani mfa nkyere mu ewa pie mantemu eviza fie mantemu sempa ne firi hono mo eba. Na yenyina mu ewo managing director Edema Electricity Company of Ghana engineer Julius Kwame Kpakpana wabano homaden pa eni akanifo wono moda yisi jadwuma ekuo na no ehyiaye ewo oforiso bosuma ibone na edikan pepepe ewo mpimpim mfimpim ne aduonu nsiamu ewo man Ghana mantama hudo ni mensene mu nyina de nkomo kama pam na dwumadi omudi ye no na omohwe kwa do mefa so a omode jepa begu akwansa tumi abo sebe ya sompa wo mosoma man Ghana nyinam kane no ebeja ne nase hyiren na menwo fa asefo no podwo manya baby de omutira to anya bidia ye nuane atumi adi na engineer Kwame Kpakpana dwumadie na to dwa no ana wo kire mu sei sabi nimpa ye ade a osayeyi wanyi na ye enseni din ni sente no wombo moden abomantam ne mensena hodo a wone modem moso nipa konkodi gira mo nanso biro magani esmo manga na sompa ewa manyinam kana dundum ye nanso mampa bada na dwuda suo mahamachi nso otwa wi abona moso momai no wombo waba so pafisa aboa mene omanyina Ghana nyinam kanea no eguso a ekona nimpa papa na abasobo na to dwane nyasem kuma Eastern Regional Branch apie mantemu yisi jadwuma konu nkra batan jese abasobo adimu ye pa ne nyada ekomonom eye most prestigious MD award no apie mantem for no monsa etimi ekayem na dwumade no bawie ye pe na openipo no na oda apie mantem yisi adwuma konu ano endrada obamade friends mtwefo nhyiemu na general manager Edema company engineer Emmanuel Apo echirem say in fact enkumudi amonsa kan omanye na hogono so won badwumaden ejira mo nanso anadwu de sio ma chese obi ade da nyinam kane mateko wamosoma ye pa anya ono nko one na badwa ko nyina ne staff na asoma oman so mpatitiri na de hia mo wo apie mantam no pani kasam na ochirem say Ghana fo beka ya na ye kita onsa bosoma na taso 9 ewo mfempim ye na donu enum a chese na bo ahamache 2 am 12 am 12 am obi ade da na beifo kra kwadidie na achemo da krodua no mo prante ni nyina da etumi dumnya kromu ni nyina koda asum se kabim nante nanda wa musoro gina mo nanso ko badwumade na dwumu ni nyina ehweye chese ne yanyasem kuma kan ne sa gina so hyiren na ka baso bakase tesa no wonom ense ekan ye na mra senior man himself general manager Edema ECG Enquires wa Eastern Region engineer Emmanuel Apo ekasa no de nsem sei Etiamani boni continue kofi obo enim match wiye any April bitiasen ye share one kan yani MD any board any omo a ECG adwumaye no form ho share na nhyae ni mu e ba ne se ye yantutu ya de be adwuma 2026 se be ya adwuma no be konkan ye wie ye ne ye hwe adwuma ye 2025 ebo omo ya ade abaso ECG ye 10 regions ECG ye 10 regions any 92 districts na system ne hwe
ya ho keka ya adwuma ye edibo district regions na abaso body no nia esombo pa ye MD's Excellence Award na eno no yenti ye MD sa abaso body no ma Achimda district na ni si ni anajubi Achimda nyina ni nkronkro wo ho no ko na staff na wa Achimda no ebobo mo ano anaduna ekosolve problem no ema nkrofo nya akania eno no eka MD akuma eno the best awards ever instituted in ECG no ode ma Achimda district ene maya de papa na ne kwakram na engineer Emmanuel Apoka Semo ana wochire mu am yan kan kira ECG adwuma yakfo amwa piemente maya de o ana afenso omadwadifo nyina customers no omoda masapapa na ombekwa so agina omonaso na baso body omonsa kan we no ema mutrim nya omode na monkwatena se emfo omonsa fanhwe omode mfrem kaso mpodi ya dinkunim Ghana nyina na yaboya baso nti no ya yebia ya nyu ya homeda bida wombekwa agina omonaso abadwuma de obehye mu nkran pa somsom pase beboa na nyina nkana ho sensem titi na adehya mo ya apiemante mu no bibia konkan ede amamo yebese ya adwumaden ede boa Eastern region na afi twemu no ECG ehu adwumaden ayeye na waboya baso na ya from say na no ya hyamobo say ya ma wi endidi entrim emye nya adwuma no biara ba na efese ya ne say efese ma ya adwuma ya no konkan say be ya say nyame adum na dasene ya chiche awosi bia ya be ba ni abebo mama ne say Eastern region eni di nkan ya damasi ene ya damasi yampa ene ya wuti yi ono ene ye general manager edema ECG nkurabata ewo apiementem ne den ade engineer Emmanuel Apo amane boy yensem twire ni kontin kofi obo ene de free apiementem ebesom yen na yanto akase wono so ne yensem nkomponi yemfe ani fankyere mam ewo sante mantem bio na make say no civil and local government staff association Ghana etwanitia ekane se grocer campaign fo a wanom ewo ahafo ano not mensene mu ewa sante mantem omode atoaba apa omakanifo so omode na enne ekona no na wanom ensom pai mo na mense no ne manko nkan emfama adwumayefo nkomku no na bato moto ye no abato no ba wi ye pe Mr. Nana Kwame Asante ona mba omode yi ni se onye titire ni emfama ekuo no na afin so Mr. Frederick Ampontua ano so omuyi ni so meye edoma no boabo ani organizer emfama ekuo no na madwumade ne ba bi ye pe ena openi po di nkwenim se ono onye titire ni emfama civil and local government staff association Ghana ekuo no eya Mr. Nana Kwame Asante eje akasem se ne wonsam ka o kiremu se na niage papa waye so press ordinance pa mu duro na si PSA edma ekuo ne mamoto abade ma na frisem wonom ya ne mugidie pansa na bai wonom eto amanom no kiremu se wombekwa so agina ne nanso onom ka bia wom nyina besim konwa boa se beye kuo ne ma no womofa no masetena betumi akonkan na bibia tumi akonkan ete ama wonom no kiremu se ekuo ne ma no ehia nkebo mapa enti obesere yiyimu emwa kuo no prawo kaboma ubuma etumi muda nanso yi ba ko to kire bo beden se onwa kire din na bu se pain ne senti omonta omochinkamom se boa ba kuma de beboa pa mekuo no omori so ade huru no matumi eduro hom Mr. Asante ekire mi se womo hwa ni mi se ko betumi abon kunim dia hodo mo pe no ne ma konkan edema wo no wode nsem sei ejan santwerefo Those are good my phone in penifo amu afano of municipal assembly me do bibia se ne de ya batwe hihye no munyina mo ban mo ayemo ato aban ma me aban so eto nyame adaroma bibia nsi bibia kama na awie ne ban no mu na mo de gidie no hye mi se mi ni closer my phone wa ni na nyamu titani wa ase na me se adwuma na ebe ye me ko amintimi enye adwuma no ehia nka bom se ebe kan ho bom ne nyina ya adwuma na ene ma ye hwehwe efi aban ho ne yensa aka de sa to so no ene regional executives no ne national executives no ebe ta machi na ya pre na de ensaye abadwuma fo akatu asem eno na ya de ada akoma so se ye be ye de da bi bia se ene due o mo ba beto aba contestants a me no mo nyina nyame adaroma bia se mo ma kansi no mu ye